Iria murimu wa COVID-19 waingirire guku bururi-ini mweri-ini wa gatatu mwaka uyu, Akenya maricemba kurumirira mitaratara yothe yagathikirwo itemi-ini ria kuhotomia gutherema kwa murimu uyu. Indi mieri 7 thutha-ini rwimbo ruru ruronekana gukuywo weru. Na uria matuko maratiruka noguo namba ya arwaru a murimu wa COVID-19 irathie na mbere na kwambatira na gikiro gia kuguoyohia, kuria minista wa ugima wa Mwiri mutaikagwe eyumiritie na kweheria nganja o ciothe cia bururi kugumirwo ni ikereka ria keri ria murimu uyu. When we treat this disease normally, I need not finish that. It will treat us very abnormally. Kuringana na minista Kagwe, itacokia ria Akenya gutirika mitaratara ya kuhurana na murimu wa COVID-19 ni undu uratuma bururi uthie na mbere na gukurirwo maitho ni ugwati munene kuria oriti Akenya mehuge. I think it is therefore advisable for you to wear your mask, for you to keep your distance, for you to avoid places where you know that you can get the virus. Uthuthuria witu miena itiganite wambiriirie thitĩnji-inĩ ya railways kuria tukoririe athii matirethamba moko mbere ya maingirite ngari-inĩ, na twatuĩria wega aingi ao matiekuire sanitizer. Ene ngari cia ukui wa muingi, makanga hamwe na matereba makionekana kurituhirwo ni murigo wa mitaratara iyo. Oroso ndona gutuhinyiriria tondu riu niguo ngari irakuua andu anana na train iraikuua andu othe na ndege bado cirakuua andu othe. Sanitizer tutingihota kugurira customer tondu na mbia iria mari hari itiganite gukorwo mundu akigura sanitizer. Hiyo kuoga mkono unaweza oga, lakini labda ukikula, lakini huwezi oga mkono bila kukula. Twauma haha turathie imwe kwa imwe nginyagia mwena wa Isili guku Nairobi, na mbica iria turakora ni ya aikari matehumbite mask ni mariganĩirwo gwĩthamba moko rĩrĩa maraingĩra nduka-inĩ nene hamwe na mikawa ona kuraihanĩrĩria ni rugano. Mimi siongopi juu kwanza sababu sijaiona mtu na siwezi elezewa mtu mwenye ashaikuwa na corona. Kwa hivyo sisi ndio unaona sisi hatuvalii mask na wengi social distance hakuna. Sisi tu tuko hivyo na hatuongopi. Akenya maronekana gukobia mbica njũru ya ateti aria makoretwo muhari-inĩ wa mbere kwagarara mawatho na mitaratara ya kuhitana na murimu wa COVID-19. Ona gutuika ministry ya ugima wa Mwiri ni uritie Akenya kwaga kwiyumiria micemanio-ini ikuiga miturire yao ugwati-ini. Kama wao wakubwa wetu wenyewe walinzi wenye wako mbele yetu hawatuoneshi hiyo mfano, sisi tunafaa kufanya nini? Sasa wakienda kanisani wako pamoja, wanashikana, wanakumbatiana, na sisi mbona tunang'ang'aniwa tuvae mask? Oho ministry ya ugima wa Mwiri yugite kuri na hotekeku wa thirikari kugathika weru mitaratara imwe iriga kuregerio angikorwo Akenya meguthie na mbere na kuonania wagi wa kihariro. That we might have to require our people to make following the meeting with the governors tomorrow and the summit, on the governor summit with the president on Wednesday next week. We will be able to give direction to the country. Angikorwo Akenya meguthie na mbere na kunira ritho mitaratara ya kuhurana na murimu wa COVID-19, hatire nganja miturire ya andu ingi guthie na mbere na guthinikirio ugwati-ini. Ngiribotera Kameme TV kuma mwena wa Isili gicigo-ini kia ubunge gia Kamukunji kaunti-ini ya Nairobi. Ritwa riakwa ni Muiruri wa Kang'ara.